warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur hari sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana oleh Allah memberi kita kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat indah ini, di musala kita, musala MTSN 7 Aceh Utara, gunanya untuk mengkhatam Quran bagi anak-anak kami yang sudah lulus kelas 3. Nah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ustadz Mansur, Tunku Irsanuddin selaku Imam Besar Masjid Sumbok Raya, yang akan memimpin nanti anak-anak kami ketika hari ini, dan yang sangat kami cintai, sangat kami banggakan anak-anak didik kami yang telah hadir pada hari ini. Nah, langsung saja pada hari ini dan pertama ya, pada hari ini dan Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل على آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عليهم ولا الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة آله وصحبه أجمعين. صدق الله العلي العظيم السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين وبالغين غنى وبالفاء فلا نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم.